Dobar dan, dame i gospodo. Da vas pozdravim u ime grada Beograda, da vam poželim dobrodošlicu u našem lepom zdanju. Velika je čast što možemo da vas ugostimo danas ovdje u dvoru. Sajt cv.rs se na našoj listi našao po prvi put, a priznanje će preuzeti gospodin Savo Milićević. To je pre svega izbor naših urednika. Znači, mi ih ne biramo po nekim tehničkim kriterijumima, mada uzimamo u obzir i izgled sajta i sadržaj sajta i redovnost ažuriranja. Međutim, pre svega to je izbor onoga što su naši urednici smatrali u prethodnoj godini da je značajno i da je donalo značajan doprinos i značajnu korisnicima značajnu uslugu i tu je baš izdvojen i vaš sajt. To znači pre svega da sajt ima sadržaj i mi smo procenili da sajt CV predstavlja takav alat najbolji kod nas. CV kao renomirana i najveća evropska fotokompanija konstantno prati internetske trendove i novitete u internet prodaji. Ova nagrada nam mnogo znači jer se po prvi put takmičimo. Konkurencija je bila žestoka i u Srbiji postoji mnogo dobrih sajtova, ali smo se mi zborili da idemo u top 50.